Generali osiguranje Srbija. Ne zaustavljamo se na putu ka cilju, postati doživotni partner klijentima. Uvek brinemo o vašim potrebama i važan nam je ljudski pristup. Zato, ako nam pošaljete prigovor, detaljno se posvećujemo rešavanju vašeg problema. Ako je u pitanju kompleksniji problem, kontaktirat će vas kolege iz pravne službe. Ukoliko ste korisnik kasko osiguranja i dogodi se šteta na vašem automobilu, nudimo mogućnost korišćenja zamenskog vozila. U našim newsletterima šaljemo vam korisne informacije i savete za bolji i kvalitetniji život. Sa vama smo i u izazovnim vremenima. Na početku pandemije stopirali smo prodajne aktivnosti i pozvali preko 50.000 klijenata da čujemo kako su i da li im je potrebna pomoć. Proveravali smo kontakte svih koleginica i kolega koji su dobili pozitivan test na COVID i pozivali klijente sa kojima su bili u kontaktu. Po potrebi smo dostavljali klijentima hranu, maske, lekove. Omogućili smo svim klijentima koji su se našli u inostranstvu za vreme COVID-a da produže polise iz inostranstva. U toku pandemije, preko 11.000 klijenata dobilo je proširenje pokrića u slučaju zaraze koronavirusom. Omogućili smo klijentima da ugovore polisu bez dolaska u poslovnicu, kao i procenu štete bez dolaska u filijalu. Proširili smo pokriće za životno osiguranje. Ugovoreni rizici će važiti i ukoliko su izazvani COVID-19. Humanitarni rad i donacije uvek su u našem fokusu. Pokrećemo humanitarne inicijative i trudimo se da pomognemo različitim grupama doniranjem novčanih sredstava ili drugih potrebnih sredstava za život, rad i razvoj. Nikad ne zaboravljamo naše zaposlene, pružamo im psihološku i zdravstvenu podršku. Od početka pandemije sproveli smo niz aktivnosti koje su kolegama olakšale rad od kuće i pomogle da se zajedno prilagodimo izmenjenim okolnostima. Uvek uz klijente i zaposlene. Vaše Generali osiguranje Srbija.